Unas hermanos, kaya tupi inka tahayawari tamnaiku. Kait inka tamay sumak muna kuyuampune kankuna pakwaki kuchirkaiku. Hermano Inocencia, kawan yachayta munankichu imach kait inka kaskanta? Ari hermano Benigno, yachayta munan imach inka kaskanta. Kunan kutipita kay programa Dios manta uyarikunaka wakichirqa kankunapaq librituta ñawirikunaykichikpaq. Kay librito sutin kashan Pedrito yacharikusun. Hermano Inocencia, kunan chay librituta maypita risunchaqri. Kay uritanpa apachimusqayki link. Chay linkta ñit'ikuytawantaq pusarisunqa Telegramman, chaypi descargayta atinki, qhawariyta atinki, ñawiriyta atinki familiaykiwan munasqa hermanoy. Mashka libritos kashanri? Iskay libritos kashan, uqninqa qhichwa misk'i parlayninchaqpi, uqtaqri castellano parlaypi kashan. Mashka valencianta chay libritori hermano Benigno? Mana ni phatapis valispachu kashan. Chay librituta chanta encomiendapichu apachimun q'imataqri maymantata tarishaqri. Mana hermano Inocencia, kay libritutaqa atinki qhawariyta digitalyapi, atiwaq chaymantaqa computadorapipis qhawariyta. Kay ministerio Dios manta uyarikuna qankunapaq wakichishan astawan yacharikunaykichikpaq Diospaq qillqanmanta. Ahinaqa munasqa panay munasqa wawqi, apurayllata descargay kay librituta. Tata Dios saminchasuchun qankunata.